Maloi lau mali e aho e ki moe lelei e tonga kutoa, fia ki taritali lelei ki mo tonu, ki o mo ngahi o ngongo mo le tio kai uma a ai televisione tonga ki he hoani, i he wakaiko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Ha mai e ni ihi i Hofoa, nau ke i talanga taa o ka watu ki e whiohi anga ma o kawa i ngahi kolo ke he mo e tokanga e poto ngau e mo ui, te lia hamafola ai mo fitai foti. Ko ke he kau polisi ngahi nau tau i ngau e makehe e ni i Vava'u. Pea kamata i e ahoni polo kalama ko ma ai ngahi ngawe anga ma o anga iwi, ke whakaivia e nau ilo mo tau kei ki hono ngawe i sektoa ni ma ai kaha o Tonga. O kuto i e pe ngahi tala noa kehe ana iange pe hei tau wakai ki ngahi o ngongo mi he mala e o sipoti ka o ma ai to unga o i ea. Ko e wakai lewa e ni ki he whakai ki iki, ko au liliani polo tele. O ku kei hamai pe ai ni ihi i Hofoa ku nau kei talanga taa ki ngahi tōtu uni whakataputapui o ku tuku atu ki hono whakapapau i he ikai mamalawa ke toi mawholai taifoti to ngani tate whito ki Hofoa. O ku kei ei pe honau ni ihi o ku nau kāwatu ki ngahi whiohi anga ma ukawa i ngahi kolo kehe. Ko hono whaha e ni mei he poto ngāwe mo ue mo e nau tokanga, ke ta ofi lewa ai talanga taa koe ni i e mahino, ko e whenga ko toa pe e ni ke whakapapau i he ikai ha toi whainga mali e tai foti, ke ne toi mauha mo ui hataha, ko e whakai ki mo senoli tātou i vai. I he whaike eke ai o ngonga le te o Tonga mo e pule wa tokanga i kina a takai mo uilele e poto ngai mo ui se la whao. Nāne pehe, kua mao he poto ngāwe ngai whamatala whalala anga aku kei lawa tu pēr mātu a tangata ke ngahi kolo ofia ki Hofoa o whaikawai. Hoke ai tokanga koe uhina o stuku atu ai tohi tūtu uni whataputapui ki Hofoa ai i kai ke toi ngofua ha whakata anga whaikawa i he kolo. Behe ke toi lawa atu hakakai o Hofoa o whaikawa i ngahi kolo ke he. Ia i he ola o ngā ue ko iana i mahino le ngahi whakamatala whalala anga. O koe ke whaiha a whaikawa ia i Hofoa i he taim koe nai whaiha toi ono te wakawakai koe po uri. Ka oku alu ai ka Hofoa ia o whaikawa i ngā i kolo hofi atu. Aia koe pe whakaamu ke tokoni mai a ka Hofoa o tango fua pe mua ki ngahi tu uni na aswhakaoko atu. Ki Hofoa i he tohi na o atu ka umaa ai whono ai kue whakawahe tokoni ka umaa ai ofisa kolo ko Hofoa. Aia pa he aoni rewa whakahoko e ai takai tu owa pehe no siwi e makawai koe a Hofoa ke whakapapau i peo ki a tūnga ma pea pehe whoki ki ono ke siofi pe. Nai te pehe e whau, ka hoko hoko atu pēr tarangatai ni ihi ko e ni ke tūtu une poto ngāwe e malawa ke nau hā i whakamau anga. Tō plapango pe ene asi mai ai whainga olunga anga ko ni pe koe tarangatai ko ni. Kaka te utari no koe ki ai. Koe kakai koe e whakapapau i roku nau whai e talangata ako ni pe koe ngahi ulunganga koe ni. Oku malama ke o atu ki nau tōki ki whakamau anga. Angepe koe mau ngai. Por kalama koe na asuka hoko ki mua. Oku iai ai lao. Oku ai lao. O whamalumalu ngai whai whatongia. O whai he potunga hawe pe ka urewa ka tuunga. Oku keke talango fua e kakai. Ko wiko ne mau inga koe ai malu mohau ai kakai. Oku aure vai ka to unga te mau wala turewa ki lao. O whakakato e ai fie mau ai lao. Ko hui koe keke nau talango fua. Aia koe tapu koe na Hofoa. E toki ngata me he aho wa fitu o maasi. Aia koe mau ngahi ngawe e kei whakahoko pe. I he waha taimi ko ni ka oa ke au ke aho fitu. O ka pau he ikai ke toi ai hata ko ou. E puke mai. Ka pau rewa toi ai hata haia e toi puke ko ou mai. Te tau ka matalau rewa e toi aho e ono noa ko ou. Mei he aho koe na e whakapapau i ai. Te na e whakamoni i ai mahino. O toi ai taha o kupuke.
Ka hui ke kei waka I whaaurili ke tuunga ku ia e moftai foti I loro tongani, nei ka kātai polokalama hiko vewe ai potungai mo ui ki Hofoa I he tau mua ke whakaau hangahi e lia o ko uli mo tūlawe angofoa ke whanawhanau ai la ngō. O ke hoko atu pēr ai ngāwe potungawe I he ahoni I hono sivi e ngai mo o ngā vai o Hofoa, ka hui ke whapapau I tai foti I he mahino o ko mawhola ai vailasi I he vai. O ko mahino koe tūtoon whataptapui a Hofoa e ngata ke ahua fitu o maasi, tuku kehe o ka pau e ikai ke toi leko ti hata fo'o e puke I he tai foti. Mai ngonga le te o me televisione Tonga ko au snori tātu I vai. Nā e puke he kau polisia ngāhi nau tau lahi e ni I hangawe makehe I Vava'u ki hono whakapapaui ai malu mo I hao e kakai I hono tūgui kolopehe ki hono whakamalo hia o e lao ki hono ngai ake mea tau I he whonuani, ne gau ki heni mea whana lai wholo e nima, mahafu kālipa e tahamano noa whitupu, whaita mea whana mo one e whanoa. O kukei tau hi pe hokohoka tupe eni ai whakatotolo, ai kau polisi whikau ake me kawingani I Vava'u pe au amanaki ai ke haini ihi kua whakailo whikau ake me hiani he whakamau anga. O kukei hokohoka tupe whoki ai whingai aki waofi e poto ngāwe polisi, ko e poto ngāwe tuku hao mo e tute me ngahi waa ngāwe pe kupu whikau aki hono whakapapaui o kuta ofi hono hōta e whakalao mai ma o mo ngawe aki ko e nau tau I he whonuani. Ko e konga pe eni whenga ai poto ngāwe polisi ke maloi ai kakai e whonua mo e kau a whonua tongani me hono mau I tongani ngā hinau tau tai whakalaoni. O kūrotonga whakahoko I tongani a polokalama ko whakalahi ilo ki he whakalakalaka hono ngā we I koe sektoa mau anga I vi tongani. Ko polokalama ngā we ni o tatākia e he sentama o anga iwi e Pasifiki pehe ki he whingai ake mo e waa o e mau anga iwi ai poto ngā hawe meideg. Ko polokala mani ne ai tono I whai o ngō ngai whaleni vai whanua tō Paula ne o mai I whakahiki ki. I hono whaame polokala mako ni e pongpongi e ahoni, ni whahai Solomone Fifita ko e pule he sentama o anga iwi e Pasifiki, ko e whainga mahali e eni ma e ngai sekta tautaha ke nau tātala noa ki a ngai whonga, e malawai ke nau toi ma teu wange ki he ngā unu whaamke a Tonga I he wanoa tōng noa. Aia koe liliu me ngai ake koloa lolo ki he mau a ngai vi malawa ki whafo o pe koe Renewable Energy. I kai koe ape kau ki hene mono whailonga I e tau ta nima, ai whotu e kau taha ai ngahi ngau e anga mau a ngai vi Pasifiki pe koe ukiloa ki toko lahi koe CRP. Aia nāni pe o ku taim lelei pia hono whahoko I tongani e whataha whakalahi ilo koe ni, he kune whamanat mai ai e tataki e tongani e ngahi makamaile ke kehe I he Pasifiki I he sektoa e mau anga iwi. O kau ki hene whotu e fufua tohi halawhanonga ngāue mai mau anga iwi I he wanoa hongo fulu, pe te whahoko me whalelei ke lao mau anga iwi e tongani I he wanoa wataha. Ai ni whotu wai hangai palani ngāue o ka wai e palani ngāue tu loha o tau mua ke a tonga he wanoa tong noa, ke au ke pesete fit noa e mau anga iwi a tonga ni ok ma uia me he mau anga iwi malawa ke whafo o peko Renewable Energy. I ene pehe lewa koe polokala mako a heua koe ni toko nia ke ngahi ngawe anga mau anga iwi tonga ni, ke nau mateu teu lelei ke liliu koe ni o hange koe whamatala a paea tau aika me wa mau anga iwi e pot ngawe me teki. Koe tau mate fito e ki workshop koe ni a heua koe ni e koe awan pa ma pongpong. Kono toe whakaloloto pe pa mono toe whakalahi ilo e sektoa tau taha. Tau fito ke sektoa koe mau ngai wiki ke ngahi palani whakawhonua ki he whakalakalaka e mau ngai wi. Kaua e teu koe koe ke tau una ki ausia e pesete fitu noa e wanoa tolo noa o e Renewable Energy ki he tau mau anga uhila. Pea ulahi whoki pea mo ngai whakalakalaka o e teknolosia fo open koe ke mau ngai wi. Kaua e sola, kaua e habili. Mau ngai bia me havili on mai ni ha ma teknologia fo ko ke mau ngai bi ko pe me o se ni pe ku ko nga pe ni ngai workshop hono fo mana tua e ai kakata ta o ta ni mai finga we aki sentai Pasifiki mau ngai bi pe mo se api fo to se api ngai fatonge ngai fo no Pasifiki ke fala he ilo ka ke na to mateu te wang to fito ke sektor ta ta na mateu teu whakatau ke, mateu teu whakailo ki he ngai ngau e pure anga ku lotonga whakahoko ki he ngahi maunga iwi. Pa mai nau ngai projects o ku lotonga whakahoko, ka wai ngai project e sola ku lotonga
whakaukat ke ngai wahe motu pe mo. Ko konga bia ngai whingai ki au sia ngai ai tāketi whakawhonu mai. Ai taim tatau pe ku te whampe ke te whakalahi pe mo, ma te watu ai sektoa kane tau taha ki ki ngai liliu kone koe wamana ke whakauko. Ne te whahai tau aika i mateu ko ia i kei ngata pehono au sia mau anga iwi whatupu fo'o, kai malawa heni mo i ngahi ngawe a ngao mau ai ngahi whaika malia pisnisi o hange koe ni whamatala. Na to kari lao fogo ke mau ngai vi wanoa wataha. Paku vi kau lao ko ia no fotu ai komson ko ke mau ngai vi. Ai ko ko fotu pa ko si fotu pa mo no kaupate, memi pa kaupate. Pa fotu pa mo si o fogo ko ia ki he me komson mau ngai vi. Pa ko ele pa mo ngai liliu fo o ai kau ngai fa ngai policy ko ngai regulations ki energy. Kawa regulations ki he petroleum regulation ki he energy efficiency. Kawa me regulation lo tanga implement pe ia he commission ni mga ivi regulations ko ki he electricity code of practices. Ai ko ngai no ma workshop ko ni kono te whakalahi ilo mo te whakalahi ma te wang e sector atauta. Kawa te fito ke fangi business no ngawe ke mga ivi. Ke nau matiu teu ke ngai liliu ko mana ke whahako. Pea pefo ke ngai whainga maria whaka business. Te lahe ngai pamba ngai whainga maria mao e ngau e tau tau tupu e ta whako ene. Pea pefo ke ngai ngau e ko. O lo tonga whainga aki whoki pea mo e tieniu. Ki hono whakalere polo kalamako ki sustainable energy national qualification certificate level ta. Ua. Ma ununa tenge level tolu pe moi fai ngai mai na ka hoko mai pe pe fo ke ta fo maga me la hipe ke fa lo tola hipe ke to tupu be me ka ka yo fo no ngai ngau ko no tanga fa hoko te te mini be me senta ma mai vi pe moi te ngau ki pe moi department of energy pe moi se ya tu ma lo tanga te ngau ke fa ai sector ta ta ko na to le to ko na va veta ki he ta fa la ko ni be mo si ta ke fa fo no hai ke na ka mai ko area ne mo ngai vi te la ngai ngau ke ka fa ngamari ngau fa ngamari ki fa business fa ngamari ke tau tupulaki fa economic fa no ta ulang fa social ke fo no aga le ki por kala ma Kai ke he to kakato e polo kalama ko ni a pongpongi ai au ki tonga ni e whafonga pa me ka taha ngahi ma o ngai ve Pasifiki pe koe seapi ki hono whahoko o inga i a ko koini. Mai ngonga le te omo televisione Tonga, ko au vai whanua tō Paula. I he tewe ngai whanua lahi o mamani ki he aholotu a mamani wana wano o kau kei ato ngani, kua mea i e tāhine kuini na spau u ou ki ngai whunga waka kotoa peo e loto i to ngani, e maho ika mo fie mao ke nau whakatahataha kotoa ke o tua ke nau mao nonga mo fie maali e ai. Ko no whraola e ni e he tāhine kuini ai tewa to ngani ki he aholotu a mamani ka koe sea ia o e komiti aholotu a mamani i to ngani. Kelea Jesus no puede Jesus i jema. I hene mea, o kutukanga taha i ka veinga i ta uni ki hono uki e ka kai kotoa pe i mamani ke nau uoanga taha mo nofo taha ke o tua, i e mahino koe fie maalie mo no ngā o ku mao kotoa pe ia me ia si hoa. Ke tau whakatahataha mai ke o tua, pea ke tau maunonga i he o tua. Koe taime tau whalala ka kato mo tui pe ki tai ai ke o tua, o ku mole atu e tau mawhasia, pea tau maunonga ai. Koe wakai ke ka vengani, me ngahi tūkunga o mo ui, o kua usia e kakai whewhine o nai siria. O nau whakatauange ke ne whakalotoa ha kau whewhine i mamani, ke nau whakatahataha o lotu koe kakai pe e taha. Pea nau pehe i e tau whalala ke o tua, o kune to'o ho tau mawhasia anga. O tau hoko koe sino pe taha i a kalaisi, ai mau anga nonga, o kuhu me iai e fie maari e ki mamani. Tukumua ke oatu hangahi whaka ilonga. O kuanga maheni foki e tau kotoa ke whao e ka veinga ki he aholoto a mamani me iha whanua,
Ka i he tauni ni tataki mo teu ia e he komiti a lotu o Naiselia. O toki to whaki atu lewa ki he kotoa e ngai whanua me mi pao kao ki atu ngani, o toki whai hono li liu ki lea whakawhanua ai whanua taki taha. Ko e whakaamui aho loto a mamani ke whewahi aki mo whehofia aki e kakai kotoa peo mamani, ke heka whahinga pole o i mo ui oku nau whe ao moia. Ko e aho loto a mamani o ku whai whakamamani lahi i he uluaki whalaite o maa asi e tau kotoa. Ka i he tauni, e whahoko ia i he aho ono o i mahina katuu, ko e ulua ki whalai te pēia o maasi. Keke heo ku me mipa i he komiti aho loto a mamani i Tongani e siasi i Siriana Tawataina o Tonga, siasi katolika, siasi whaka Inglandi mo e siasi toka i kolo i a kalaisi, ko e siasi ko nistu tone Tawataina o Tonga, ka ku kei tuka tu pē whakawhi mi he tāhine kuini ki kotoa o ngai siasi moha taha pē, ke nau kau whakataha i he o waulo toni, i kei ngatai o whainga mālie mo a tāpē ki ha taha o i kei whangatangata ki he kakai whewhine pē. Ko e lele o kukumikia, e i kai mau i mamani, a mawhasia. O nia ngongo whakaloto whonua ia ke hoani, ko e ngahi o ngongo mihe malai o e stipoti, hoko mai a mō piea o lie. Malama tau ki whilonga ki koe wakaini ki malai o e stipoti. O whawhia hapia, whia maari e pēha e teu ke spoti a te rita e tauni, neonga oku iai ngahi area ki toi tānaki ki he teu, ai whetu hopo me kore sa o arilia salt, i he wha osi o e spot whawhare kore si ki he ahoni. I he whamatala salt ki he ngonga le te o mo e television tongana ni pehe ai, o ku whia he ola o whia ahui ahoni, neonga oku kei whia maupe ke whalele i ki he spoti ngahi kore si. Ngoi whawhia maari e peka o kei lahi pe mea ki whalele i. Peka e tau mo peke i kuna. Rotonga nina ia e ngahi kau se whai, nei pāu ke whahoko he whine mui tau tahanima mi he lalo kāsia, pia koe konga ia e toka teu ki he whia ahui o e wanoa wano. Iyo nei lahi a pompongi amu. Ngahi a pompongi mo ngahi pamasino e whiawhela a amu e vela a. Mauloto lahi pe oa e give up ha ngahi mea te mo whai. Monua peke e whinga spot e tauni. Kai ke nei awhanga tūkua i pēr spot whawhare ko sa fōhu e honi, pe mahino re vai ai timi nei kuna e poini le rei taha neongo kwato e ngongo ni, te kai ke mau mai ai ola ko ia. Kua whapau me he temi supa e Western Force e whamone le apau e matatolu he Troa Old Boys, misinale e penisa ki he whiau he tauni, whadaha mo ni kehe, mo e tua meria ki haola i toile le iange i he loki misini. Ko ia ko hamusi ai he kalapuni a misinale me he temi whawahe ko ia e pāmasto Norfa Nusila, ki he mala e supa. Ai ena ui foki ki he Force Garami he maina ko osi, tea koe ni kua whalala e kalapuni ke nofo i rewa ki he whiau Super Rugby Pacific. Nengo kua o whea ngai Western Force mo ni ko te whaarolo e nau rea pauwa inga pia mo e kalapu kako e penisa o mahino ko e whamui taha ia ko loto ke whamoni a rea pau pia mo e kalapu. Na e whahafo ke whea ko Simon Cron, neongo e taimi no e hiki ato e maratolu whita me vau tā ko ura ka aku whalala ki he maratolu ta ua wha koe ni e tūnga e toile leiange ai kalapu i tarifito ni ki he loki misini moisi kalamu. Kai whakatau ki a ngongo tuwange mai pe me kalapuni ko whetongi ne penisa e maratolu tutoko e temi tia en tawaki polo ai en e maawai mo e kalapu i ti sema pe pau ai ke hiki hake ai pe ai maratolu ni ki he temi te fito e Western Force i haarea pau tau e ua. I he taimde tau pe whoki ko e Hofoa Whainga e Western Force ki e whiau hi o wanoa wau no e whipahake ai pe mo timi ko e ACT Brumbies ki he HPF Park i he tōnaki pe ko ia o e wikeni. E malai supai pe neongo i mawahe ato adi sāwea me mona pāsi kā kai tukai ai viritaki ai te mi ki he ikuna he ne Hofoa Whainga he whiau hi o e tauni mo teu ke taitari ki nau tōru he Fijian drua i lautoka he tōnaki. Ko iau wha ama te mi ke te tākire rei ki nau tōru Captain Vava'u Miracle Whai Langi he Waingani hiri ai ne whitongi ato a sāwea he ne whalau ki sia pani. I he taimde tau pe whoki o ku whaamo e tokolahi e te mi, o kawai bea mo e se ni are koe i karetahi bea mo timi koe ne moana pāsi ka Patrick Pellegrini, koe le rei taha e kapteni tente tāki nau tolu, ke te awi ke tunga maalunga na iai i he whiau hi tau ko o si. O mahino pe whoki ai tunga maalunga, vainga koe Fijian drua, pea te keike nau tukulolo he pāke koe e che chila i lau toka, ka koe whaamui e te mi whakataha,
Moi poupou le rei e se ni ale Pellegrini ki he wa inga koe ni te waki ki he tōna ki oi wikeni. O ku whaamoa e te mi koe le lei taha koe e whahoko he kapteni ko ia e turi fua ki ai pe koe kamataanga e kaka ai okativi koe e timi e moana pasika ki he tomu aki pe me nota maarunga ki he whiahu koe e au wanoa ua no. Koe sipotibe ia. Ko e wakailewa ene ki he tuonga o ea i hona tuku mai me wa wakai matangi a tonga i whamotu. Whahoko atu e ino ke le lenga. Malo e lau mareho eki pa mui le rea tongo toa tai reivik mo tolu ki e tau whamatalaya. Ngai tala nora lahano e tau whamatalaya whatau ngang. Ki whia awat pe whatoke lau pa mui alo tamaki. Au whia u hatu moto malawa ke lo laha ngai taim tau te whito pen ki hongo niua. Koe whakatonga e lahi alo maari e whakatonga. Pe ki hoko pe pa mui mawhanang ko ia o ea. Mehi mi satellite koe ahoni ta wakahen ke ngai area koe ia ku toka pe mo Hofoa e alo tamaki. Pe uha mahino pe e whakatoke lau ai toka koe ia ai alo tamaki e whakatoke lau. Ngahi au o ku Hofoa mo ngā unu mai ki hongo niua pe me whakatoke lau koe alo tamaki ia. E o me alo tamaki koe ni au whia pe fuke uatu moto lolo lahi ia ngai taimi ki whakatoke lau ki hongo niua. Ko teonga koe o Tonga ki Vava'u ha pai Tongatapu mo eua lahi alo maari ngai wai whanua koe ni i he ahoni. Wai fupa me alo tamaki u toka ki e whakahahake, ta pe fuki ki e whakahihifo. Ta me alo tamaki e taha ku toka ki e whakatonga hihifo ko ia o teriki tonga pe mo teriki toke lau. Ka ngoe he alo tamaki koe ni o ku i kaihani ue sia ki o Tonga i he ahoni. Pea pe fuki mo e wakai ko ia ki a pongpongi mo ngahi aha ko ia ka hoko mai. Ai koe toka ngā whai peke alo tamaki ko ia o toka ki e whakatoke lau ki he ongo niua. Aho ni maka hoko mai ta wakai pa mehe Pasifiki e ki toka pe alo tamaki ke whakatoke lau ki hongo niua ka kamata ke ngā unu whio ke whakahifo o mawahe pe ngā unu whai pe whakatonga o mawahe atu pa mehe otu Tonga. Ai e lahi ki alo maari o Tonga i tau ngaunat ko ia ki e whakaosinga ko ia o wike pa moe haviri e te kawangi pa mehe toke lau hake pa moe toke lau hihifo ki kota o Tonga tau manaki tene o miheni ha haviri o wangi maafana toka ea o maafana ki kotoa pe o otu Tonga. Kako whamtalai koe pa me poni o au ke pongpong koe a pongpongi. Hoko pe ai au whia ki he ongo niua pe fuki o watu moto malawa ke lolo lahi i hangai taimi koe ki toka pe alo tamaki ki e iria ko e ongo niua. Lahi alo maari ke tonga koe o Tonga to te whito en ki Vava'u ha pai Tongatapu mo iwa tukehe hangai uhatu moto kwa whitu i hangai whitu pe ni ki Vava'u pa pe fuki ki haapai. Koe moko tahane fua mawhana ke pōni, pe koe maulalo ke pōni e au ki he tiki o sas e wawha. Tongatapu mo eua, pe fuki ki Vava'u, kai ua nima ki hapai pe ua ono ki he ongo niua. Koe haviri o pe me he toke lau hahake ke kotoa pe o Tonga, ai au hongo fulu tahanima, meri tahe hongo fuki tahanima, pe toki hike ako pe meri tahe ua noa e ngai taimi. Tau te whito pen ki hapai, pa pe fuki Tongatapu pe mo eua. Koe whamtalai koe ki a pongi, hoko pe a toka koe alo tamaki ki he whakatoke lau ki he ongo niua e tene kei ompe a au whia uha tu moto pe malau ke lolo lahi. Ia ngai taimi ki he whakatoke lau ke lahi alo maari ke teunga koe o otu Tonga. Tuke ha ngai uha tu moto maa pia ngai whito e ni tau te whito e ni ki Vava'u pea pe whoki ki haapai. Whatonga e ange fua maa whanapu koe maa lunga tahana ki a pongpongi. E au i ki he tikriso sias e tolu noa ki he tolu ua ki he kotoa pe o Tonga. Tolu ua tau te whito e ni ki Vava'u, pa pe whoki ki Tongatapu, pe mo eua. Koe taimi koe o e tahi, maha toka tahi os minute ua koe pa me hiwa i he pōni pe a tau maari e te minute ua nima koe ke wha a hengi. La pe moe mahina hopo la a os minute ua hiwa pe me hono, pongpongi a pongpongi, pe a hopo e mahina os minute ta whitu koe pa me ta hatu a pōi a pōni. Ka koe whaosia ke whamtalaya a hoi nima koe ka hoko mai ki Nuku'alofa, e lahi alo maari e pe, kamata ewea me whalaite koe wiki ni o au ki he tūsiti koe wiki kao. Ka e malawa ki ai hangahi uha tū moto tōtō holo pe ki Nuku'alofa. Moi fua mawhana aho nima ka hoko mai au ki he maalunga koe tikri e tolu taha ke tolua ki Nuku'alofa. Ka koe taumatanga pe ki ahani, malo pito mo mea mai, ka mo mea. I no ke lele ngai a moi tu o ngā oi ea, ka tau toi wakai nge pe heke ngāhi olo i o ngongo. Hā mai e ni ihi i Hofoa, nau ke i talangata a o kā watu ki e whiohi anga ma o kā wai ngāhi kolo ke he mo e tokanga e poto ngau i mo oi, te lia hamafola ai mo fitai foti. Ko ke he kau polisi ngāhi nau tau i ngāo i makehe e ni i Vava'u.
Pea kamata I ahoni polokalama ko maai ngahi ngawe anga mau anga iwi ke whakaivia e no ilo mo tau kei ki hono ngawe I sektoa ni maai kaha ua Tonga. Mo e kakato kotoa peia o ngahi o ngongo mo letio kai o maai televisione Tonga ki he hauani mo whakaamu ne autaki kotoa to peia ki o te whare kotoa. Kai maloa pite tau kei whiau mai ka mo me au. Good evening and welcome to your English news with Radio and Television Tonga for tonight. Leading our bulletin for the hour, the Health Ministry issued a warning to Hofoa residents after breaking the ban on gathering due to the typhoid outbreak in the village. Police seized a large quantity of illegal firearms in Vava'u and Tonga advanced 2030 energy goals with a renewable energy workshop. We'll have these and more stories coming up later on in the bulletin, as well as the latest news from sports and the weather update. Now for the news in detail, I'm Vava'u Paula. The Ministry of Health has issued a warning to residents of Hofoa following a discovery that some man continues to defy the ban on gatherings, which was imposed on the village due to the typhoid outbreak. Papua Aho reports. Speaking to Radio and Television Tonga News, the Ministry of Health's Chief Environmental Officer, Vava'u, said they had received reliable reports that some villagers from Hofoa are going to other villages to take part in gatherings there where gatherings are not being banned. Vava'u said this is of serious concern as an official prohibition order has already been issued to Hofoa, banning all gatherings, and this also includes banning villagers from Hofoa from joining gatherings in other villages, as there is a possibility that they could carry the bacteria that causes typhoid and spread the illness in these other villages. Vava'u warned that if this continued non-compliance persists, those involved could face legal action. The Ministry of Health is continuing to closely monitor the typhoid situation. An intensive cleanup program has been completed in Hofoa to eliminate unsanitary areas that were possible breeding areas for flies. Work is also ongoing today to test water sources in Hofoa to ensure that typhoid is not being spread through contaminated water. The restriction order for Hofoa is expected to remain in effect until March 27th, unless no new typhoid cases are recorded before that date. For Radio and Television Tonga News, I am Papua Aho. Police have seized a large quantity of prohibited and controlled items during a special operation in Vava'u, aimed at protecting the public and ensuring compliance with the firearm laws. The items confiscated include 5 rifles, more than 16,000 rounds of .22 caliber ammunition, 2 firearm scopes, and also 40 fireworks. Investigations into the seizures are ongoing, and those involved are expected to appear in court at a later date. Tonga's energy sector is hosting a major workshop aimed at expanding knowledge and promoting renewable energy as the country works towards its 2030 energy goals. The program is organized by the Pacific Center for Renewable Energy and Energy Efficiency in collaboration with the Pacific Energy Professionals Association, or SEIAPI, and also the Energy Division of MADEC. Papua Aho again with the detail. This morning, Solomone Fifita, head of the Pacific Center for Renewable Energy, opened the 2-day program, highlighting the importance of preparing Tonga's energy sector for a transition from traditional energy sources to renewable energy. The workshop also marks the 15th anniversary of the Sustainable Energy Industry Association of the Pacific Islands, or SEIAPI, a milestone in regional energy collaboration since the adoption of the Pacific Energy Roadmap in 2010. Paia Tauaika of the Energy Division under the Ministry of MADEC said this week's program will help Tonga's energy workforce adapt to new technologies and take advantage of emerging business opportunities in the renewable energy sector. The first day of the workshop focuses on solar market development and renewable energy entrepreneurship, while the second day covers the Energy Act 2021, policy updates and regulatory changes. Therefore, the workshop will increase awareness of solar technologies, support local renewable energy businesses, share best practices from across the Pacific, and enhance stakeholder understanding of Tonga's energy legislation, paving the way for private sector investment in the country's growing renewable energy sector.
Meanwhile, participants will receive guidance from Pacific energy experts, gaining practical skills to support Tonga's long-term renewable energy plans, including the national target of generating 70% of electricity from renewable sources by 2030. For Radio and Television Tonga News, I am Papua Aho. Her Majesty Queen Anasipau has called for the churches to come together, seeking peace in God's presence as churches around the country prepare for the 2026 World Day of Prayer. Her Majesty's address in a special program today marked the beginning of the preparation period for the nationwide event that will mark the World Day of Prayer in Tonga next month. Liliani Poldela with this detail. Kelea Jesus no puede, Jesus ijema. The theme for this year's World Day of Prayer is I Will Give You Rest, Come. This year's theme and program is written and prepared by the World Day of Prayer Committee of Nigeria. Nigerian women highlighted both the weight of human suffering and the depth of divine rest, and to inform and encourage the people around the world that true rest isn't just about physical relief, but about transformation through God's grace and community support. In her address, Her Majesty Queen Anasipau says, at a time when people worldwide, including Tonga, are carrying heavy burdens, Nigerian women offer profound insights into finding rest in God. She emphasized the importance for the women and all people of Tonga to unite, come together before God as He is the only source of rest and true peace. World Day of Prayer is mostly known as a program for only women, but Her Majesty highlighted this is not just for women but all members of churches, including youth and children. She invited all people of Tonga to come together for the World Day of Prayer, which will be held in the first Friday of next month, which is March. Kelea no puede, Kelea Jesus no puede, Jesus ijema. And that's it from the local scene. Sports news is up next after this break with Pierre Ollier. Stay tuned. Welcome back in sport. The racing star of Vava'u College, 15-year-old Alilia Salt, has showcased her talent during today's in-the-house sports competition, despite the challenges she faces in pursuing her athletic goals. Salt is aiming to win medals at the upcoming inter-college athletics competition, scheduled to be held from the 14th to the 17th of April. In an interview with Radio and Television Tonga Sports News, she said she feels tired at times but remains determined to achieve her goals. She shared that training requires many sacrifices, including giving up personal needs and waking up early to train, while balancing other responsibilities. The young athlete competes in the hurdles and is hopeful of claiming a gold medal at the inter-college competition. Salt also wished her fellow athletes well in their preparations and acknowledged the strong support she receives from her parents and trainers, and she looks forward to putting her training into practice in April. The Tongan tighthead Rob Misinale Ebenezer has secured a Super Rugby Pacific contract with the Western Force ahead of the 2026 season. The Force confirmed Ebenezer's signing following strong performances in pre-season trials, earning him a place in the squad for 2026. Ebenezer joined the club through its academy program in January after impressing for Manawatu in New Zealand's National Provincial Championship. His strength in the scrum caught the attention of coaches, playing a key role in a pushover try during the Force's opening trial win against the Queensland Reds. Following the retirement of fellow Tongan prop,
Tian Tawakipolu late last year, Ebenezer has been upgraded from an academy contract and signed through to 2028. The signing marks another positive step for Tonga's presence in Super Rugby, with Ebenezer expected to add power and depth to the Western Force front row. The Western Force will open their 2026 Super Rugby Pacific campaign against the ACT Brumbies at HPF Park on Saturday, 14th of February. Without Adi Savia, the Moana Pacifica side will be no pushover when they face the Swire Shipping Fijian Drua and the Super Rugby Pacific opener at Churchill Park, Lautoka on Saturday. This time, the Tana Umanga coach side is looking up to powerhouse flanker Miracle Failangi, who has stepped into the captaincy role when Savia left for Japan. This time, the Moana Pacifica players are backing the newskeeper to guide them through a highly anticipated Pacific clash against the Drua. First 5'8" Patrick Pellegrini told the Pacific Media Network that Failangi's leadership style has already earned the respect of the squad. And that's sports news. Wrapping up your English news for the hour, but before we part, here's one final look for the top stories tonight. Ministry of Health issues warning of Hofoa residents breaking the ban on kava gathering due to the typhoid outbreak in the village. Police seized a large quantity of illegal firearms in Vava'u, and Tonga advanced 2030 energy goals with a renewable energy workshop. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. See you in a few months. Good evening.